Oh, a botsapo ke le bitsitse mona because ke nana hore Gerald wa ka o na le bothata ba gambling. Gerald wa o gambler what kind of gambling? Wetsa go dlala madice di karata. Oh, una le app mo phone e a Oh. yeah. Ke le ka tšha o tswa ko ena because ke bona o sena bophelo vele. So o bone jwang gore motho o ka rona le mathatanyana gambling? Okay, one day ne ke tshwere phone, ne? Ha ke tshwere phone ya ka ena e kadimile. So ka be ke kopa re kopang kadime so itse ha ke e bula ka thola gore hona le app. Ha ke kena ko appong eo ya hae eo ke thotse gore o gambolile 2000 mo appong eo. Then a tle ko nna hape ile hara kgwedi a re kopa gore ke lo mokadimela tšhelete ko matšhoniseng. Ke lo mokadimela 3000. Come payday o tle mang matšhonisa. A tsamaya le bo abutinyana nje ba Batla mo wena dikoranyana kana ko wena wa dimileng tšhelete. a ke re ke nna ke adimile ai mme ola a re no anke phone a re ke mo founela ha mo founela still phone ba ska hlola ba e araba he ara o tshong wena o nketsa stlaela wena ka ngwana Ai wena re nka ngwana o wa ka o na le 3 years wa ngwanyana so nna le o swa ka we had to re lwane ne se re bulana le ngwana ngwana o ke buang ka ena ne a ke tseba ke bontso o na le Down syndrome so ke mogala tšhelete ke dependency so ke sebedisa yona tšhelete gore ke patale sona sekoloto se I'm sure ingqondo yakhe yathi mara kanti umuntu onjani? Ke le ka hetheka like you know like into sanzana inclusive book because le no ntse ke feel to the extent gore ke le ka gawana le ena vele ka tswa le mo le mo ne re dula ko teng ka gotlela ko ntlong because of into eo. Your life is in danger. Your life is in danger and ke dutse motho o sena ntaba. Mara if angakwazi maintain a family neimoto nama business emsebenzini khona unjani? Komsebenzing ha ke tse bona o jwa mare ke le ka thola a o ibile a o botsa ka mosebetsi hona le di warning letters tse ke leng ka di thola tse 2 tse le ba mo file tsona from sebetsi then itse ha ke mo confirm ta ke mmotsa because ona di patile ena o ya ka ena no sa tlamaya ke di thola but ntwe ke etse bang gore Gerald most of the time o dula a le ko phone so which means o tloa a gamble because le kontlu o dula ntse le phone le harabsi wa tsoa ka 12 o'clock o ba ko phone yena hape ka boyena ne ke rekile metšhine 3 ya di popcorn A2 ile ko heso o iwane ko isitse ko yena go tšetsa le yena maybe ha sa msebetsing o tla rekisetsa ona ka mo o nkile lona o rekisitse ai ma ya ngwana e ke rekileng hape le yona o e rekisitse ai wena le prema ngwana ke rekile engwe hape ke rekela ngwana yena ene ke rekile ya pele o e rekisitse le yona ene pele it's a special prem yo team ya ka ba re ba kopana le one of his colleagues re go re utla if our business so can you imagine plus 2 warning letters later we don't know go mosebetsing go etsagalang